Okay-ke silana-ke njengamanje-ke yabo ulikhombisa la ukuthi into ey'ncane nje art izinto esazenza esikoleni yabo. Nawa amabhokisi ami la ngiwakhathile u-left wami u-right wami la njengamanje ngizofaka la mabhokisi la. Okay, amabhokisi lawa ngizokwenzela nje isibonelo. Kunepayipi leli, ipayipi ngizofaka lapha ngaphansi iphumele shona le muva yabo. Ibhokisi lami lingena la kanje, kodwa-ke ngeke ngikwenzele ngencane isikhathi. Okay, leli lesibili leli ibhokisi lami lingena ngale, ngilifaka ngale. Okay, mase ngilifakile, uma ngiwafaka la mabhokisi wami indlela engiwafaka ngayo-ke ihlukile-ke indlela engifaka ngayo amabhokisi lawa. Okay, yabo la ukuthi lo kumele ngimkhiphe out lo, yabo nalo kumele ngimkhiphe out nalo ngoba ngikhathele yabo. Nalo futhi wangakhipha out lo sale lapha yabo. Then amabhokisi lawa kumele ngiwanamathisele la, uphisi bala nowala uphisi nowala nowala bakhona baselapha basemanzi edinga bafabhadlaza. Then amabhokisi kumele ngiwanamathisele la. Then lezi khala lezi, lezi khala lezi nalezi sey'salela ukuthini, sothela kuzo ifomu lento ekhukhumalayo enza isikebhe ukuthi sihlale. Sothela ifomu kulezi khala, sithi mase siyithelile ifomu sekula maphisi ade ngiwasusa la sesiyawabuyisa-ke sesiyawabalisa. Kodwa-ke ngoba mina ngikhona nawe ukhona ngevidiyo yami, hhayi ungesabi, uzobona nangevidiyo elandelayo sure.